خارن کنجین گرم و علاوه پاکیجی رخصتنا مافی مروان یا پناه رازوم که په اوکراینی تدا واتیا پیک و دخوازه آلیکاری به ده اوکراینی که به داوی هاتنه باجار نیویورک سیتی. We are hosting this event. Em vê çalakiyê ji bo pîşvaniya Ukraynayên derbeder dikin. Yên ji ber şer li New York Cityê ne û gelek ji wan bi çenteyekê hatine. Ji ber vê yekê em hewil didin ku wan bicih bikin û bi qasî ku ji destê me tê alîkariya wan bikin. دنیس و اولها دمها جوتمه دا جه ایوانو فرانکیز کوچی نیویورکی بونه. او هاتنه لیره دا که جبو مالباتا خو هنک جلین گرم ور بکن. دما که باجر دکوه مهین زوستانی. Xelkir bi kêfxweşî alîkariyê dike. Herkes bi germî li gel me riftarê dike. Me hêvî nedikir ku xelk ew qas piştgiriyê bide. Em gelek spasdarin. Henekî dijwar e lê derbas dibe û em fêr dibin. Em ê niha li vir bijîn lê dema şer bi dawî bû, em ê vegerin welatê xwe. رخصتنا رازوم جبو کسی نیو تنجی آلیکاریا قانونی ارگانیزه دیگه. لپرتخانه گشتیا نیویورک قرص انگلیزی یم بلاش جهنه. Well, usually everybody needs different. Hemû kesî pêwîstî bi tiştên cuda heye. Lê bi piranî tiştên paqijiyê û hilberên ji bo sersalê ne. Wekî tiştên xwarinê ji ber ku demsala betlaneyê ye û ew dixwazin li malên wan tiştên xwarinê hebin û cilên zivistanê ji ber ku niha li derve gelekî sare. او خیرخوازی جدو آلیان ویه. جد اسپیکا شر ایره و رازوم آلیکاری مروی دشینه اوکراینایی. لیکیشه نها جبر کو گلای پنابرتن امریکایی اوه کو رین آلیکاری وانجی پیدا بکن. We were fortunate enough to be. Şansê me hebû ku em yek ji wan rêxistinan bûn ku me ji bajarê New Yorkê desteka diravî wergirt ji bo alîkariya Ukrayniyên vê dawiyê koçkirine û ev desteka diravî û belavkirina wê rê dide me ku em xwe bigihînin civatê û Ukrayniyên nû hatine alîkariya cûr be cûr û ya mirovahiyê bikin. جبو گلای کسین کجی شهر درون نیویورک قناغا یکمه. لگرنا کار دکاره وان ببه سرانسری امریکایی. لنها نیویورک مالا وانه. حکومت خیرخوازی لیره هیوی دیکن کو دمسالا بینودانی جبو پنابرین کو سالا که دجوار در باز کرنه بکن جهک خوش. راپورت افغانی مستو جتو زل دنگ امریکا.